Ghana this my Ghana TV for him so far AdwenepaheneTv aka Nkrata King Kong Fufu Ken. Ebusam church bibia was at the time. Already AdwenepaheneTv. We're morning, good morning to each and everyone. Church bibia. It will trade jump on us, so I boy home by man the Pebiachin and a Chuada and a Monday. You could be any bushing for a day. Abba bit. Ebusa se da bia me adwenpan me ba tufu bebre me kansem sabi wo ye badwemba ofamu aba ye de ebeboa wo ewiase etipa no ani bre enye umu ani bre unua da bia no wobekwa no akwa ye de akwa kodi akire ma adwene kita wo nya adwen papa o se ne nyankopon eden pa bebre to ne nyame eyi ne pa bebre ase atwede e de efro makwan 2021 yeba bi wura 2022 no be kan say 2022 no say esim na say woni ni pa bi mu nenam na ahwa na say mo wa menua no atwon boko because wiase won kwa na ba wiase wo koso a won kwa na ba de obeko even though ma me ma wo pa makora no ye wo obia wo da ye de wo no obia wo da ye de wo no so ti wiase na say bia ye won say o e bia me de metikuo mete gang me yese ya one day wo tu ewe de ebetwi eni bre enye good morning boatin good morning eni bre enye de enye nti menda bia me kam nokre o ka nokra wo be ka se bia o e bia wo nokra de o kasa do na say e go say good morning what you say but the make catch on say o ti wiase a ma wakon mu enye han ma nokre enye nokre good morning guy what I say, my wakon de enye han e ba nsa bibia wo ye bia na de ekoso ye de mawo bibia wo ye wiase bia ekoso de mawo ba afia ye simu se wa ma wadwene mu olefe 1 sa pepe ken ba akopɛ se wa ma wadwene mu anya de ana ho na wa hunu ne wo ye wiase a na anantetwitwa menuanom 2022 we anantetwitwa na munyai na amwa mo because wiase obi anu ne din a de wo wiase obia ne purpose nti ode de ba wiase so oti wiase a yenyan saa anantitwitwa asem no na nya de ba boaye so onu ekoso a ma woni nyima wonua wadanfo koso a ma woni nyima wadanfo osole hu ba bia wudi nkomo ede akọ because we wiase e wona ade amahu pa ne se e kan se e bia wo ya ade na e bia ade a wo ye no unim se ade we di ade a me yi ebe boa me aboa me nua bi aboa madamfo bi nte adente ni kwasa me nkyire nipa no ba nipa na wo kyire no unim adwene ekita no because obia no susu obi ono ne susu ye de ekoye no amoa no wo no susu koye no aboa wo na adwempone e woni tirim akwase e table kyira wonya serious appointment awoko unim say oh wait me mfre nipa asomasi emo na mane say me kosa appointment so ba so share video mama because appointment we Andy good morning appointment we Eddie e can say in shirabe de bebo mabrabum wonim say waka kire nipa no but nipa no susu mekita no ebon enye etu bo kwa duru ehorem no en shira nka edi wanim a wo de kopesa akwanya no e wo e can say ebia office wo no na nipa no susu no Eddie kan ho hwe wo waka kire nipa no say appointment time no 10 o'clock 10 no actually about 10:15 na ni pana start afro think fast na ni pana start here the afro open negative adia de etie afro side open negative atie ofra wo no ana wo de show ne komo be tententen e watama o kan negative side e kire no ofra wo na e kan say e bia open appointment na fire na oh Jack me ya ba me be ma ankoyo nkrofo no me say oh some kind ngofo amu ye fon pa ona wo ha ho pa oba bitina but ko fra wo no a o finals oh Jack akoye o menua ba menua be ma akoye pa ngofo no dwuma no wa fa me nkrofo no o so me ma me wei o me wei o se oh Jack ene me ya de o me san afro sei na ni patie wo mpe woni je wo nkoso ene dadwene nti wo ti wi ase menua sa wo de woni kwoto obi so se oh nipa we de mechini di nipa we de say no na wa pro ba bi agina nante sa oyere ene wo ma da bia me ka kire mo bompa ye se nyankopon enyu partner enye de emfa ma wo
na wone no mo respect mo bibia mo nya da munye mum mimi sa menya menyini no ba bia sa but mo ba bia the way am ne meyere yete se enamfo enye se yen kuntokwa o obia wiase obia no cha wale ho obeka se misunderstanding the mm eba pa but eba ho na se o kire se wo ye bema sua se wo pa chew sua hawa wo no yere ebekasa se na ebe ya ma wale mu nsem enkoto abonten obia no e perfect le bia mba no abeka se ma wo yere nye wadanfo o ma enya wo na wo fo mu nye obibia na mo kamum e wo fi a mo yere mutim enkoye se o we die madanfo pa ni megine di asini we madanfo pa ni sei davi wo yesa wa hwe hu hwanu ye ati ase wo yesa wa hwe wonya de hu hwanu ye da bia me ka kire se me adwempan de da bia me ka na kra de e de akire wo to ti wi ase no hu de wi a wo toto no ma de e de afa susuma namfo enye ode susuko ba bia ye kan enoma bia we bia nhire bia wo ho no omo kan eye de etugu 2022 saa ne ma no ye ntrasen so biem obi baba media no so bia na obe try say ogu obi anim ase wodobi anim onyam kwa kwhye kona mu de ye baba abonten aba expose omu nyina me kan 2021 because obi betima tena dem esu obi betima tena dem no wosu adenti obi ese no wonim say we say de madam fro no makama wale asem a kire no a sabi nka wale asem no de me ka kire no de onani po beto ayda aboa me so say nipa no ene betutu agu oyira so say nipa no ene be ka kire oyire say o wukunu de onye ntija no nipa no de ote ho nya o oni bi mpo ote ho mpo na me ka say po nka anko ka say enye oni bi ote ho but wo de wanya ote ho no ene ya say wonya bia we de ote ho menua da bia me ka kire mo say uti wiase a ma woni enkawa menem ade a wo no mo ni nye wo nua bi enya ade a mo ni nye ma no sanya be ya say enhira no so be de be ba so on se ne na me ekun ye ntokwa amaye da bia ka ene we wo social media bebre sabi ye ba betufo ye ba entertain amanfo obi ya ade na nya ye ba ne abeka me adwempan sa na memete me mfa ma ade nye de ensi me fake me life enti bibia o media no so bia no ade a obeye bia no e time o time beso o time so ana so bibia o media no so bia social media ba ako nipa betima social media so na ntwetwa ko kan we ho asama kire we nkodidi we atem we nkoye we sei na sa nipa na ye nanim sa sorabofo na wa ba betima social media no oye no so ono de on de dabi on de on ka hwe also time aso time abeno na abom no hwe wiase do be bia da wanim empanyimfo bombu ya no enokre pa ade abeye bia no da wanim ye de etwen me so ba so hye video ma me bibia ni wa wo ya ne time ye de email ade abeye bia time no be so ti da bia me se me kam no kra de e de akire mo me megina sei enga se ba bitwa mo ntro e me kan asem anye de enim ye ba social media yi ya bo nipa bebre sabi ye no mo sempo no abo ebi mo ye futu sem memo nipa kra na about enkrata asem de ya bo nipa bebre nipa metena ase enye de emedwana no mekeke kansem bebre enu ntra me ka se ewiase obia ne ye kan se enhira nyankopon ede de ma no obia ne kwan ofa aso a we de oba ne wiase nti good pa se obenanti alone learn how to walk alone e better menua hwe enamfo in ponefo enamfo wo koso no nipa no agena wo ye na wo koso no a wo no ka nipa no so betima suan no so ayebi no onsuan wo do be yan so do nam no keke ka ho nsem no wo se opoto wunim se nipa we de asem we pa de nipa so masi pa o ena ebia ko beto ka kire wo yo but wunim se wo nipa ne dinti no untimi kura no agusa no enamfo menua start na alone me na mo Ghana na misa obi wo nimo wonim se bia be drive brochire no ena e bia wo ye gaga na say obi ye kana dressing me Ghana me ba brochire kwa no na me mpaboa original mpaboa me jeja no Ghana akora no na ye be 50 jan ho me na Ghana drew bronya na weekender boys eba mpaboa 5 6 8 ma mo bia anta the top and down empaboa omo nhye aja Ghana de woni to elaboro lie no ma be gigibi no ma be hye
ya bo nipa bebre but enamfo no sa anamfo na no me ne seka ye gyan namfo sem kra long time but nam se nipa kuta adwempa enti no adebuwa no ide wabu ne guso menua start nan te se wonne wo yere no ma da bia me da nyame ase se wayi oba we da ma me oba wotima sama se bibia ni a o support no kunu bibia ni a o mi kunu ye ne se be ye na me so me ye be ma me so ofo no na me so matie me yere so okay odo ene enye ne se ti wote ya se ya mo no yere mo nka mum be ma se adwuma na abekọ a kwa adwuma bra na bra fie wo betena fie a wo yere wonye aduane ma woni bibia ni a wo no yere oma wo no yere oma sane abrabọ no be de ebekọ so ama won nyesa ewiase nipa eyefun hwe wo ko ba bia ho saman hu nye hu saman ni hu nye hu but obi a wono no wo ti ase wo hu me ko ba no ona ne hu hwe wana mo tu mu ye anope message am de ma won hwe anamo a wona mu no hwe ni ye pa na nipa nye eduro mra bi nipa beka so adwempan do peka sa adwempan de wonya ne hwe kra no beka se hwe obi ani ho a wonya ne bibi obeba abonte so ba voice out da ena nyesa bia wo nipa ne bibia no asole no oba abonte memi obi a oye ma dia meboa no agu ho ma akoma ebo anu a menhwe wanim kra oye ma dia na meboa no nyina agu ho na ebo anu a menhwe wanim kra me kama dwen a kyerɛ me obi a me kama dwen obi onimi bia ni me fa hye me mu da sawa ye ma de na ha me na me de be hye mu ebe ho da bi me de mapa kra ye ma de na nya me friend say da adewe aye no me srew bebre me pese ma no betia wo mapa no me srew enye mapa nso ni me o ka se me ba asema wo kana e no kre pa me so kra ma da adwen wo se woki anko yi fa che me mba me sorry na me so maka da me so me sorry simple ni ato aso me fa asem hye me mu ntoti wiase a se me adwen na me ye wade na se wo mpa si obu na ka kire me da wase because wiase wo me nua obi a wo ye na de na oba wani mbeka kire say ade de wanyi ni sa nipa no ene pe wasem but obi a oba na de na nipa no de hu hye ni mu he hu eku nipa so tra se eta ye hu a eku nipa men tra se enye hu wiase because hu no ube hu na adwendwen na afede yo te ya anti do hu ya hu Ghana for na besan betra beka se na de bibi how ene tu ama abonten ama meka I will never keep quiet. The piano mekasa me bi ma no ayede akasa se minim sa ade we me ye ma anye ni ya me mfere ade se me ba abonten aba se oh we de me ye no ma anye ni ye ntabusua mo mpani pass me se acha onye de ema me sorry simple life goes on no to abrabo no so e ba sa kra nhira foforo ye de esabo wa abrabo hwe eno bebre koso wiase a we asua sere won kwa benante a menua oba ba ma obebre suya said the one kwa benante because obi okrompo na one na me wiase a ni hira edi na chi no ena e cover odie obi o wa wo ne nam na bia wo hira edi wachi no ena e cover nipa na de but nipa study no ma bebre nta the moment na bo se nyoma ye de enkoyi no no atwe ho boko otwe ho a obehu hira bebo abrabo nye obia na wiase woni ne ti yete oti wiase nye obia na se by force woni ne nante kokosi awiye me adwempan me nko ne saa tade bia me ka se sua sede a 2022 we no obe nante alone wo obia de na ye ofa ko nipa na nim busa no me nua kwan be na fa so asa ade we unyaaye nipa no obe de obe kire wo kire wa na so aye de wafa mu aba wo hye bia de afrim na wato aso na so atima da de da bo bra nyesa na se da bia kokoya ho ya asem na sefo a ebe hawo e wa abrabom menua ewiase et no na hokwa ewiase na hokwa ntuti wiase a na omo ni ayede ada ho na nipa enye nipa ye fon 2022 we se ne mo woni na ho udo ni kokotu nipa so a adanfo pa bedu hwamo ye mpanyefo bebre ka na sa bi nipa susa nti adebu a wote krampo na no ayede wabu ni ayede agu so da bia mpanyefo nka nipa nye na enim se oh we kra de bia panyi we kra de bia wo ha me asem o ka kra de no kan bia nya de enim enso no nipa nyinyini duru ba bi no ene ehun se yes say ma ye mpanyimfo mo kan nyina no e no kra trudu no kra pepepe
tisua bibi ema obi emehye wo so obi wo ne na mo a wo kwaso kra na ha no no pese wo de wo ka wo hye sa na nipa bebre su ba tie pese wo ka wo hye na wo de manye de menkoso e ba no sa na wo no ani je wo mu ni nyina no na nipa no wa de watena so nya de a obe support wo da esu nyangopo oboa na enoma sisi so bibia koye pe na nipa na ba oh wait me na me boa no oh wait me na me ye ne se yo oh wait me na me ye ne se yo ba tam na enoma nko so ma wo abrabom no de nipa no onyi na nim da nipa ni he me ka me de ma abrabo to wa ho me ne na mfo bebre anante mo amunim social media so enoma bebre ye dey e ka echi but short time mo ntia me fa bibi nsie no short time a twetwe nipa bi mo nsem so no eduru ba bia to take a strong decision no edin so be take a decision no edin so that bia o take decision bia edin but nya kokudro na move na step na take a decision no na be hu shire be free mo eda abro obu o no no nam no ne sunsu medina kire nya e pamu unshire free wachi because there be nipa no wo pese de onye ye no e na wo soso ye dey wo soso wo ne pepepe ti wo ya ade bi na ekoso na aka kire na esan ye nipa no ya e na fofo nye nipa e fon enye se bi ni kwaso ofa danfo pe nipa ba aku bi a woni ne be susu nkomo bo ye bi adwuma esem ene no ma 1 or 2 but susu ya susu ko deep bla woni obi ene ofo obi adamfo a woni din koma yesu suko deep because ye mistakes bebre nin pa be din komo oh jack me kura me si dan bi wa ha o oh me ye we wa ha o oh me ye we wa ha o nipa no onye bi tina adwem pone abanitirim say to compare yes a oni nipa na nante a na o hwe de nipa nda bia frɛ na wo ka kire na de compare ono no dia was na kwan be na akwa we afra we fa so o yes ade we amede mintimi nya bi na wa start dwene ho adwempone ifiri wo no na afre ni mood asesa e wo side ti de be ban se o tan call na obetan wo ti obete na we kan ho asem ha obete na we kan ho asem ha obete na we kan ho asem ha ti be bia se otimi kokora na wani beje no obedi nipa no achi untimi nya de enko obedi nipa no achi untimi nya de enko ti uti wiase a ne kan nyina no mesre wo ba so a she video no ne kan nyina wo ba na ofamu aba minim se ebi ato egusu so ye de ACC nipa pretend too much obekwa atifi akohunu nsuo no ba na afo obeka se na hwan na ahunu nsuo no nso na woni mpefe se ono no ahunu nsuo no oba betiti hu se achi na wo ba wo se yemos na wonsem kala nie bebusa wonu mu nsem akọ wi na asem ba ho a wosem de nya menka ho nso na on the idea no e bae uti wiase 2022 ese suro nipa awale bia wote ho bia no wo se nye wo firi ho akọ ba bi foforo ba bia akọ no nim ono obi twempra wo se oba no su ba nye ujai akọ ba bi foforo afei na wo study obi foforo tika ba ka kire nipa bi oben no ani pa beto mo futupa na wo da ball bra no na nipa no so esen kagun unu kunu wa asem na afro bi na nipa na ka se firi awale ho na otu futu bone a hwe nipa ni yi wanga saw choice so betena ho a wona atu ja ho na nim se de ehye wo fa menti mepamo emfiri awale ho me ka se na nsensem bi beba social media Simbeba social media me adwempan ba mbekeke kan bi backdoor no na me frɛ nipa no e pana chew na ne kasa mesrew awale de ba bia anwe san kotena okunu nchen ku fie me mpese metena me de ho na wo ntena wo de ho e ba na sa e pese me nkunya nti woti wiase a menua we ma ye kan nyina no emetie na tra keke bosom so share video no ma me brabeti na famu aba o famu aba ebeboa wo ebia wo mpem nti obi aba na me ye video a o ma me ti mu nsem but nsem na fi manu mu ba no
and they say uti there be a me ba abonten be ka asema esi me ba abonten me nsole keke ema se me ba abonten me bima no e ka asem a asem no ebem esi me ka kire m say small time munyam be hu nipa e wo wiase e jabe hihyi nipa bi mu nam na omoto e ba abonten o mo anga se ba bi go mu ho ni mase na ma hunu say me adwempan mete wo no me ni papa obi a oba mi bia ni nipa me ye je say me kama adwene me je sana mete se me ka say me ye papa ma wa me ye papa ma ba so try say bia ade na me ne wo ye no utia me na so na me hu say uti me na uti aso yi me twe me nan yi unan na me gi me nan a unyi unan me kama adwene a kire wo e no nche say bia meta wo uhunu how to say sorry a kele bibia ti me wiase ayete no se me ye wade na nya me pa wa chewo na mato asoko ba sa what wiase se waso odin na se wo ya ade na nye na oni ma chewo pa da bia wo bre wo wiase da bia no bre wo wiase ti me nua anopai de adwempan na me de bre no de adwempan ne de bro no adru adwuma me ko bo adwuma me ko pe de me ne mabusua ye bedie me ko pe de me ne abusua ye bedie na da bia no mabusua feel proud e wo me ho abusua wo krumu abusua wo Ghana o mani beje so manya nipa bi sei ato mo entem ti da bia no me se me brem mu jeni e better the same time ne be senya time kakra ba social media abekireke no abutufo na ye nua bi obi ote ba bia wonte no ma bi ekoso no afa mu aba nipa bebre etu kwan ba aburuchire enamfo enti no enne na brabo no epiti omo ayonko dodo nnamfo boni enti na aboakoto wa anyetire aboakoto wa anyetire tika ade e best person yankopon ayi oba e de amawo na kwa so oba ni mu yi mo ba ne nya onkonkosa partner mo ba ne nya obi bia mo ba ne nya wadamfo ono no beto aboa e wo wiase meme won panyifo 1 or 2 bia BBC a na ma from BBC na ma from o bra panyi o se ne nipa no e wo nanim e wo bibia wo nimde so be kire wo we ne se ebe yi we ne se ebe yi na so fa mu aba na so da account ye ho o da bo bra eno ene ade e be boa o wiase me meta social media enye manim se me innocent na backdoor me dipone never tina maka cha 2022 we say no ensem be piepie no amanfo mo to be hyehye omo no amanfo mo to be tete no e be gye mo nsam nipa mo to be tete o social media so 2022 ne e be gye mo nsam samse uti wiase a da bia na kanokre wo kanokre na so wo wako mu ye han a da bia yankopon odi wasema wo na da bia so na mo a enhira di wachi da bia enhira bawo so ntobu a wo ne na mo a wonte ase wo betimi no bia 8 hours pa bagi pay back ba nipa ne giska no a na asone afa na nsam but wo giska na ensone o ne gina ho na esen epu kosoro adentia adwene kita wo na wo de tired na chi no eno na ebre wase adwene kita wo no eno na de wo ko esan ede wo eba obi beto ka say adwuma me ye de me na branto na ye adwuma so ye nyina gipe baako enso no watima ye wei o sister ye nyina gipe baako a sister ye tima ye wei na me de ade na mintimi nya bi na fi do ne nam baabi kope mo wadwene na ho eno ane aduro no ma wadwem ena ho wuma bi no ne okunotie ono okunotie no na danfa wale ekoso pa tie o na danfa wale ekoso na danfa no beka bibi kire na o mekunu ye we ama me mekunu ye se ama me a na ye wuma na ya ti woman da bia no na o try from day one so be say
na damfo no okunu ntem because ohun se na damfo no wani gye wona wali ohun se na damfo no wani gye wona wali so try the best be so be say na damfo no ene okunu ntem na ebiase so wo na sa dwonpa wo tirima da bia na ekoyi ma na wo ma nim se na damfo no oye na anye ye no nim se aduro no da yi ni kunu because na damfo ba me kunu to we ma me so ni wo ma ba kunu so me so me kunu kra actor we ni we ama me so na wo boa eduro ba bi ni wo ma no ye se da bi mekwa aduro so because madam for me nim pa say madam for the duro ina yi kunu wo ma no ko malam ho okoye na malam so ma me wa ma ne say osmalam madam for me nam no okunu do no pa okunu ye no ma bebre ma no menti ase ti me so me pese me kunu edo me sa ti me pedra metim da yi me kunu no so sa o pedru o se an o se ne sa de ya ne mesrew metimi aye de aye eno waka kra bi aye de eda ma wo woman o ska bia me de metua bo se kra ma akwaje da ba me kira kwan wa so abetiti wukunu be krokro kunu asem sia tie ehwo ape na man no ka kire woman no se da bi men jiska wa ha ba de mesrew se ko wuram deep forest enye zoo ko deep forest pa na ko pejata a wa wo foforo chimnu no fonsuo na fa breme ko pejata wa wo foforo na chimnu no fonsuo na fa breme eduro bia ni ho wo wiase a wo be ye okunu a ebe kwa wiye da ana wo be wadanfo be kwa wiye da e ya krokro ni nyansa ene abotre woman ni busa malam no se na sabi abua we de bede meto akọ nchen no se abua we pa de wasan waka ho ne de ne magu ne nche bede makọ nchen asa man ne ka chen se eno ne aduru a metimi ja ya ama okunu adol pa sada kona ko penam fresh udu anu ato fa kwaya be fa so be do aboa no twene no funsu di abreme me fa nya aduru ma woman e de osi eyoyo no ko penam no ko forest ankasa ko di be 3 days e wuram okra okunu se okọ na busuafo waba 3 days wuram kunya aboa bi jata bi wawo fresh no fu gina ho kama ne mai no na wato nam na to no okrokro jata no ato yesa ehu wonu mu okọ no asan na chi try yet mko twen aboa no fu nsu no madam ne ka say yes e twa picture me twa picture na me hunu say yes e no kre say wo ni ukuto ho a wo twa abo ne nufunsu no oba nso ye de eye wo de nufunsu no bre malam no busa say maami kwan be na fa so wo timi yes ade no say me yesi no de picture na kire na o say maami me pe wasempa ukunu kuta akoma pa ukunu ye bema but adwempone wo tirim maame adwempone wo tirim once oba na me hu wadanfra okana asem no onfa aduru nya okunu e ya krokro ono okunu nya asem pa so mu timi sisi o masem ahoye ni wadanfo no mu mfa ho nka wadanfo no pese unya se na wale no etie no but na adwempone wo tirim ti no na wale no enkoso no nti aduro na no funso na ma akokọ twetwe baaye no funso na ma akokọ twetwe baaye no eno so fa sa kwan na wutimi krokro aboa no twetwe no funso de breme na what is that treatment no ma okunu a wale be koso papa me yamalam metima je osika but aduro bia no wiase a ekokosi awie na ntwe ne bodua anka to na me malam ene be kamensem uti wiase a ma wadwen mu na ho wo ye papa ye firi wakoma mu ye papa firi wakoma mu ma wadwen mu na ho ade a wo ye owiase bia no hunu se daache asem tine dokoto kodu a ne jam ho long journey ene ye twa ekwa tententen ene ye twa ubeye we ade ne wadwen maso ubekọ obasa kuhie nipa na obabi fufuro wadwe maso ubekọ kuhie nipa na obabi fufuro na eho no ena abe say yes say mpanyimfo ba da be mu bu no nokre
se suru nipa na jai samai na nipa ho ye hu okukuseku praye huruye nipa bi mo ya mo se o mo ye huruye o huru no kekawo huruye hura no kekawo tuti wiase a hunu ba bia wudi nkomode ko hunu de bia wo si ya onioma se na be ya wabrabo no be ko su yi da ma mesro bi bia ba su bia won share video no fama me share video no na nko akiri na hunu 2022 we se no Nyankopon abie kwan da ma enhira ewo wonim obi a ono nam na wan hu sa asem a wo ka no nke ye pa be boa wo so nipa no won pe wasem ntino won so nkyere wo won pe obi asem ma nipa ne hunu se abranti abaye me pe wasem metim no nante biem ko ba bi so me kom ba bi monster munya se mo pretend no adoso nipa mpo ase but oba pretend a kyere wo sa obeti wonu masem na akoton ni da bi di watem na wasan ba be busa wo se akwa we ne di watem sa no abaya we ne di watem sa no o kan bia na odeko ti da bia no ase nipa na wo onu di watem da bia no ase oyusu wonu mu nsem no da di watem unim da so ye wanga sa wo hu nipa ye se abo beka wa na efru ntumam abo bia no a wonka wa efru ntumam obehye won ntumam no tie wo sent no hunu ba bia okawa ebe ye oya obetiti ti mi adwempan meti wo no da bia meka menua emo bi nya wade ma enhye wo so da bra na bekasa o ti won aso ye ho a ebe kun afiri yase me amasa ba betana bekasa nti wunim wei eno ama abonten ama meka o serious appointment e wo wiase se Ghana aburukyere ha o kwa men kan kire obi ada wo appointment a wo kọ se bia school appointment adwuma appointment e bia me driving license e bia me wei ana go through exam sir men kan kire nipa think fast nipa nye ya de ni wi e succeed a no di ho adanse ma nipa ne musa no ka kire no se o me refi se me bo amane nipa no ntimi nyohwe nyesa obi won sunsun nye waka de na kire no uduru ho na angasa no na wadane wanim inshira ne kita wo na wo de ko no wasese nshira no tu ko duru no ade na asai wasai ade no ubekasa na nye my way sister way lady way anasa papa way na mba ya na animonyam pa kitamia woni me kasa kama me ko fama dwuma yi mra me ko fama certificate mra me ko fama we mra no na afere ko si sei kai wachi wan na wo bo na mane ansa na wo ku wura sa dan wan na wo ka kire ansa na ku wura sa dan nipa na kan no sunsun kita na nye to bo obo so na mo a wo be bresa wo ko anim no obo chi wo timi sa wo yi adwuma nso enkoso ma wo ufre adwuma wem na akọ wem ufre wem na akọ wem de bia no ma wani na ho ma wani ena ho de be mka se ye ko Ghana na wa bibre de isisi ye no wa bibre isisi ye but nipa enkasa bibre just one boy mo ha at least metuma bo mapa nipa nya kwase a obo bekase o eno betena brochiri na odine sike to cars na sefo da bi nipa nyimi metuma bo mapa nya bi odine tibeto good musumtimi yam bibi kakrawa musume ne meyere na makwa me bo mpaye me ne meyere ne akoti efia no yeso di eti ato ba bi simple metia metima sanje me ka kakra me dem won se sa no ma we mu nyina no oni nipa bi mu na ma sa enhira we mu nyina no e ma wakwa mu da wo be start pa so be che me ka cho se short time a me tete mu free ni nipa bi ho no na me se u take decision bi a e den so be take ba nya kokudro na take beginning no take that decision from beginning now sa go for no be team up against you, they will fight against you. I'm going to try best to be as a on be winning, but moment team da. So there be me vim ne kitam na kukudru ne kitam no untumi fu metiko nka for mota never.
untumi because menim prefer say ade a meye no eye na ma ho ye kita wunti no umpese bekoso social media me start videos nyene ache ye pa AdwenepaheneTv family oh ache ye me start videos nyene me start kra no that was bare 2012 na me dem no ma Facebook even sana man kwa na be video ache pa me start videos nyene say bia na wo humi a bia be juna ka se bi obi na do bi bai da bi sa time no na bia time on so obi humi nti bia fe na time na so se wo humi afei ene bia time na so so de wo humi ti mesrew mema na amosumo wiase na obi ahwe me no se wanyina o ya akora o tie wo yirasem mesrew tie wo yirasem na wutia oba wo da wachi no aduane ma wudi asem a ubedi ye wo wiase da bi e ka say my quick temper e ma bufu ntem because e ma nso nsem fon so e ma omo nso nsem fon so to because oh e ma de ka krem na buafu we say because ohun sa de na ni anye ho be ma wa ye say okra wa buo ni nchie oba be say oh me kunu ye ne say ato say we de ja na asem ma no ka utie sa atam na ka be boa pa ka utie ya ka be boa ba wo say mema ya so aten jisa akwa ne da wo ne say so ansa na ko kai say say me yire tu me fo ti me ne emfa me yire fo tu eni agro o kan ya me se mama ate nya afi na me mama yire be kasa bre too much mama de na o menye ma odo mpacho isinisi me se mama te me yire nim sa ade we say e be push ma ko se wan ko na pa o ka chem se minyai ko nipa bia na omonam no omonye ya bo ho po me da bia me dwunu wa mente ase nipa be bo ho po sa so muni mu nsira kita wo say nsira no eso se na mo po no mo bo no de be mbo pa enyi obo pa enyi onu mu nso pa so ase wo wen kase onu mu nso so ase wo wen kase ti wuti biase a manokoreka eni wanim ma wakoma mu enya han me ka se mi tu kwan na mi swa kete nsa na se me yere de picture beto wo bible chire na mi swa akora keto ambeduru ye ma me ni ha ma pani am kram tu kwan na ma me afirim ma me ni ha wafirim ma pa so nye de ete ase ma pa eni aburu chira na akora kete ma pa timi nya asa akukuduru ndi mi tu kwan na me ba na asema mpa ka kire me se Evans kona wo kono ohun sa akala ida bia me no video ameka o sa ha fita white ma wadwene enye sa de no me ba no mi hirawo sa wo ma wadwene sa obi abetra wo obi entumi wo da na obedi yeso oba ba hwe busua no tambe so ba wo kono sa wo ma adwempo no susu di wachi a me ba no wundi yeda tida bia no sa adwene de metirim me baye nam sa adwene kita me yentino nipa sora ne yebuo nimtia yim se yesisiu yim se ka fon de kirewo ba ne nyina na atani nhira ne da brewo tie ba ne ba be kasa se ne me de kasa na to fon pa e ba ne ba be kasa obi ti ba bi be kasa oh abrante we de opekasa but obi a onim me no enim nipa me ye hia bibi efri ne yeyinum tie wo yirasem tie wo mpena asem yenti ema eno mote asem wutie oba asem a ebeboa papa unkodi adafo boni achi because esi do twasa no wonim se na chi ayede achia wo yire na wo wachi wonanim ne eda wonim titi wo yirasem bema wonte na yirasem da bia no okwa ante ade mesre mu mema no monster na muntete mo yire no monsem because oba no wo yo maami o onse ugusu no mnofo we bema ugusu no mnofo adentia because osaya ugusu ya akora we baby nintino wo yire ena ema anofo enom o ma ame no so de bia me frame yire me ma ame te be me ka se enjoyment am ma ame we nya no enne me yire o enjoy me dini ntiram frame se ma ame me dini nyina ma no na ni ade na ni age
ni sunsum eba no ho so a na me soso me ho ayede me so me hoto ti mema no so mo start wo ofie na wo no yere akasakasa ba mo ntema bema pa wo yira chewo na etu ntwa buoni guso wo no yire ofie na akasakasa ba buoni guso krokro no na pa na chewo nko ya atwetan twene mo mutentan wo twene mo mutentan a etia ebekọ etia wo mema no munsua chewo pa da bia meka wosua chewo pa ono yire tia ntokoba mo ntema enko ba bia da nipa na okoka wasama kire no ona wale mu nsem etesei na wale mu nsem tesei ti we be ma start na sua chewo pa wo start sua chewo pa ebe boawo e wa abrabum nka se me be ma ntima peje ma bati te me mpa chewo oba na ne to no aduane ma wudie na wo na oyire ebe twema nso wo fie yembu ye yire no yen respect ye yire obi wo ho a obitimi kansan fa na yire ho on ka hwe o but no akwa ye dey wakọ akọkọ ma obi de tina me se me social media no o ka me yire I will come out and fight you o ka me yire me ba bonten ma be fight o na me yire hunu se ma fight ma no nti me yire to na waka no na mama me fight ma me yire na me ti social media na obi de ba na makosom na me kuma nipa na se bi se na me yire obi fili ti yembu ma wo yire ka asam kire wa me sero tie me first na me yire ka asam kire na me tie no kra ba kopɛ first na me yire ka asam kire na me tie ba me start say me te me yire ase no aboa me bebre me yire ka sei me so yo mamate wo ba fia chese enka one day kan pesenka ya set camera siwo nanka chese ase ye ni na ho so na ye din komo ye chese ye sere ye chese ye ofia ye ni gie ho nti oti baabi na bia wadwen ne se wo be create confusion e o menema yire ntemo you lie bad because me how me control my wife also me how I also control me nti die bi to ye baba mesrewo minim say enema ye ye social media na ye mpanyimfo bebre fe pa mpanyimfo bebre frɛ me adwempan ne yero de wo ye no wa ya ade sanya wusi ne wo yere ne wo ma ne kra ye no ye fe yero minim say mpanyimfo no bi so esua ne ma ye de efrim enkra ne bi esua ne ma mesu me esua ne ma so efrim ho say bi nyam nkwa na mo so bi efrim ho bi esua ne ma efrim ho pa so ati ase enti da bia no nsema ye ka no ye metena se nkasa keke hu hawa relationship awo ho ntia se hu oba empepere ho at once enwale no so hu oba nye so hu na no oh sense o bebe hu oba bia wo pepere no ho at once bia e die keke ono oba ndaba akomenu wi ano no wontie na sembim monto boase mo ma mo time in deep pressure bia osofo de be ma wachi empepere ho memba bruchira medical ya de awale bruni enanfosam say ya o enanfosam mitimi invite me na wonfo no ba fie ma ye aduane mo di ni ejiro no oye omo bonyo no mo sa at the end no sa na wonfo na no it me up at my back omo timi up no mo wini so because Satan no na ma dwene mbie sene na adwene mu mbie sene timi up keke cancer because omo say nshira na nekita me no na no odin because Satan me ba ya me broni me nya kra chara me sande kra chara kokko wale no ntina sana mfo nim sa akọ obenya jama passport ntem muntie o na mfo nim sa akọ obenya jama passport ntem nti omo so try bia se komo so betimi na abrofo no bia da akọ ya wale abrofo no ampene ebi mu kwapo tu ka afura ko Denmark ya wale ko Denmark ya wale o medura na o mantima fa nto ani bosome na abrofo so muntumi no montena bi ntro mo hwe enioma na eba me so na ase ebro mo so sa do betimi up no my day o makon atia me o mutimi up no mukutia me sa sa na nipa adwum nya no sei e fai
Saa nkrofo na asusu no ene omunim so mo san timi app ebe ko atia ma wale am te ho ti me bible ntem obi mblemu me sa adwempan ne ana wo yesi saa nkrofo na o tom ni broni ti no na mfo na se me na omo na 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 wabekọ yie no omo timi app egu me ni broni na wale no saa na mfo na no me na omo anyae na nte no eja ya o we re twa so o we nya hwe enne no omo se timi app epese ma wale am te ngugu but also money magu ase also money magu ase wi aso ni party a untimi no bi 99 years ensola pum e ma abont so ba be voice out that there unim ne wahunu ni afo ni so ne watene waso a we igno no ma bebre tim say ade bi si a bibi che kira eba ntimi srew enema wale amte ho no misa menduru ba bia meri wonuru ba bia enso no bibisi ofi a metimi control fie efom na ese misinam koto bibi bra me yira misi fom akoto bibi abra me yira je ebia de a me yira eye no ese ka metina ase from day one but aso dinti no me ignore e koduru ba bi no na musa yes say me tie me yira from back way back kanu masa santem but bibia si a time na deba tina me respect me yere e wono ma bebre ho timi tua na me yere tiem me yere tua na matiem first na ka me pon adwuma ko fia oh adwempan ne oh na we afro adwempan ne me pon adwuma na me duru fia asa me wura fie na asa me ko ba bia me duru fie na me yere wa ye aduane me didi wi a me relax kakra video na me ya me video wi a ene me yere na me ma mani je e wo wi ase se me ne me yere na me ma yetimi app eno ne ade be boa wo tu ye be ma hwe wo yere ti wo yere asem ade a wo be ka eden sem be fi ntoko be fi bebre no twa so wo ya ade bi na kire wadwene a wo papa wo afre papa no ana bia wo panyin bi a ebia wonim se woni ne di nkomo 1 or 2 bi afre no e ka me nkompo a enka kura wote so no empepanyu bi oba betu fo e wo fon so mpo kura wote so no kura wotim no emfa panyu bi adamfo okuro mo betu fo memetie bibi je ne nkoyi a ebia Holland America Canada na mafre me won panyifo nipa no meo to beto mo futu pa but if you be man so far be boa but ni nyam say they can't tie o yere futu won pana no nam no they can't tie na futu oba bi o ho a otimi ka tro kunu say me kunu adamfo we me pese obesi efi ha bi oba nim de wadamfo na ya akire no adamfo bi oba akra no de we obaye nani e da hwe o yere de obesi aye nani san no e chese onya o yere a one ne beda to yere e ma hu no ma bi a no aka akire okunu me kunu ade we me mpe mesrew hwe hu na ye pe bibi kafa ho be ma gas oh obi amena nam ti acha de obi amena nam de e ma akra mo ha adwen ma de mu da mu nya we say ya me ma ya so oten wonu ba won so no na afedie wa anso ha no na akwa too late na akwa too late ti en start ni ntie ye yere no mo nsem ye ntie nsem e be boaye e wo wiase ti ya de uti o yere asem a e be boa wa ba bobeko so e be da ni nhira e da ma ani apeso ye bia no be ye so e da ma sane utie wo maame o wo ba wiase na futu no the same thing as utie o yere so asem sane utie wo maame futu no the same thing as utie o yere so asem ti o yere asem na emwa e wo wiase medamase etama so e ko boy adwuma na me adoma be santa adwumpan ka me so wo baso bia na she video no fama me na enko na onua bi so emfamu aba na mema no so nsun no bebre emfrim ko mema ne aso atin tena bia me ka ko mema no side no mema na ya so odene because no yire dampamu a wani jiu ono yire dampamu a wani je kese
nti ade na wo mu yere na wunti wo yere asem wo be ka se bia na ma no bi so mu ade efiri be ma no ko so be wo be ma na ko wale wo ba no nti wo di buo ma o yere so di buo be ma me da mu nyina mo asem so ba so a subscribe to YouTube channel na the MIA me can for Divine Organic Skincare product edama nkun agye kama pa obi obeto so bia di ho dance obi oto Divine bia di ho dance se nkun ye kama tobi na mwa o UK number na de oboye di mo edama esan we caption so ti esra o se de oye bia no ebekoso edama nyangopon hira won to nkwanam me da mu nyina mo ase de musia peace out.